Normal kan yam we kana diala content baro ni lengwa sama biya kamal ka nur online tv channel anda mandu ni sham kosnyak mali no wasni an wala ban report and content lorodian ko de link ban ka link ka report me te kon ka ler bej ba ti kon ka link an wala shang ka bakel ka paikel ron kina dang ro wi jendang ro wi de bakel ka jen shang me bari po dan ci ben ban jeling gorjeno take up de number yo gwasmane no ka tin kon lat karodian ngai kon dial kon lat karodian no ka te bej ba ci re dwara kenyam report jezalo aja benyo akaya kan kono nyam please go no jen bishana bi support mi jiram jidit don jen shang nyam ka jen bo bi ben kan online tv channel ber kamal gwasame jawaban linken yam balari ge dane ci to ko ror kanti biya mitod biya linkedin shala da no shahidship chajana ke kwar la kwada wich diede me dien midit min la dien wara na ka jere uror kanti bana linkel do badana liweja ke poden chanong ka shalat and diede mo wajen a community headship akwar jewich jena wache jen na commission mala ngai kona ala lat kwada wich ala headship la den obikan abikan mal bikan no la kan mala kan alat right la kan alat kanide ko kim jen wache jen che jen we gwa mala gwa dana kwala wonekten jen che we ka peace mission ka jen kor pai to gane ka sa Sudan ka Jonglei state ka Jonglei state kwala wonak gwada dana che wutin chinere konti la jukume la county official chikan jome chikana kwed mbana kula linkelo ndiye de me jena kwermdit batura be nywa ye kelka gwatot bianen ko de yente ka ngech kam dana le roda ndiye mo nga no de konti ka ngetin before kan kono wonyam gorjana be nywa ye kel ko biya kula te ngech ka ja ramrai kon kwide meno local chief ki kwarmo la doni ki kwarwon menche to ka ja ki nga ko jen wajen jen we gwa mala den chimal chela wiariek chirmangai kona shimala mo chelo bani jena lo wariek ja ude me jen diere dana chi yere jen jallo I kenyam kade kon condolence message de kona jaka family de kane diala kontilan wore ko shikwandi de me chi yede jen ude me chwale Moses machot gier kwach jen et shifo panyang payam akwermedit jeram dala malala kala de re wichin winmi mal to mite mal me gorke la jena be we o mal mo be jo facilitate lo la de kelo be mal be jeno tele la de dien mi la de ko ngai kona la tidi ala kona la ni siang la gonu mal Moses machot gear kwach jena kwar ka dor shal ka panyang payam ka dukanti jen na ka je dar shal ka UI town ka chankaro ka paikel na ka je ka chankaro ka paikel ka ron kin dangro jandangro bakel gwaze je kormete twok kam de ni SSPDF la South Sudan People Defense Force kene de ni SPLIO ka uror county ka jo me cha kwen gwase me a John cha Tim Ray a jen du county commissioner John cha Tim Ray man ko take information lat kona me jelade wonene chi Moses machot ger kwach shiva panyang payam jen che jen we ko uror county mi jen mo wa we ledelo we lanamal a mediator
ka community dangro dinka community la duk kana lawnwer community ka uror shi John Chatimre mala duk county commissioner se jomo che jelat no ko jen che jien la mala wela den winimi lo chermu wela na mal kam jana kan wore jen la dan teten dinka community of duk kana the lawnwer community of uror wa me jieno jen gwadan we reg mo we jekten but ka jo chalat radio tamazuch ka kwiko shika right ka Ramadan and la commissioner la John Chatimre commissioner dung du county ano shika la do nena alan shift ke kwar wana ka je ka crossfire wa chalo no na ka jen dewo jen o gwai ko to tin ci do shopen ka jen but ke lo de man chalat cha ku je no mo kwa nang je tet wala do wi jajo no si Ramadan la commissioner she la do cha be mo ka gwat duno che la do nene en lia kwar ke shift ajene significant loss ko ramdit mi ci contribute ke ku malka revision with mi ka jongle jene liade che wich che mo kere galong mi kan kulat gwase me ci la do nene the exact circumstance do dan liwe je ngora kanangach but what they know so far wa don la crossfire ki me de kon la me ma yo don bo pen karan ka kwiko ngodin security tare wicin binami wa cha die cha pone cha je toka UI ano jen headquarter of Uror County and UI jena wa kanang doren ke dora ano chirwe cha jomo cha jalat cha la do nene ko koru ne tichu ko wele woniam ano gear kwach la die de me jena wa a peacemaker lada kelu a peacemaker gwan mala ni jen gwan mala tele le re karan ano lada kelu bo mal be jalat gear kwach lade wo bo community ni ba mal bo lat kam din the commissioner chirwai mo che jalat chala do ko gwazi dan me che kormeje to kam SPLIO kan SSPDF to SPLIO to kan UI town to kan kaf tet ka SSPDF shi opposition SPLIO to kan UI gana kaf lawat kana wat garrison nun gen wo korteten SPLIO officially kala do ne kan itele ka information murung kamana na to ka kwarme so na me da la jena nyam dan de yena ling ke dan le roda bana we ka responding ko kien ano mo jaslo aja long man pai konaling John do dina ban ling gwaseme no katin koni to jo chalat gwaseme ka Unity State Unity State chalat wone ne ci Korea twoktin la general pool jang ramkel ka deni SSPDF chalat no ci te korm ci twok ka jo chalat wa kur ci oda lar long ka kormi be ci kormi tot ka kujimo chen me chana lingane ka gwaza dana paiwa te kon dial ka ngai ka liang ko che te karik tungwan ju den la rewi ka bentio che jojen wo che korba je tuong na ka DP cam la POC batel report me chano ka kwilias kan kwiji bone la report me chano amade kon ngaji nono gwaza me report den de kon gwaza me chala do nene chanya dang jok shakanak te be kurumbek korke me chinyer jien kurumbek waka kama yandit yakanak wundite kurumbek ka jawdan chalat gwase me ke report dana chanu me bokul nyaka yekele no ne de kone shanak tin banar jodin banageling wa ka be bajelong condemnation letter mi cha gor ta dana cha nyerti cha kanak nyerti kanyin wari letter mo be nywa yekel ko biya te kangatin ke biya nenen go gwar cha na gwasme eno ke gwar nwari
nyam chale nyamariang chan mu pai graduate nyabog manyang mu pai graduate nyakwong wajen bo dio jen go ram kel kanang jok ne to ya nek so ban mendan le rod gwad ban jelin kel ke jeri por me lin kon men and what happened actually bana je kwen kamana chalat gwasme ke jen warga me minwa ye kele bianena re warga kana me warga me chagor ka cha lode cha je ka ta dan chagor ka je re warga ka a condemnation a letter ma chagor ka chang bakel ka pai ke ron kin dang rawi de raw jena ka United State ka benteo ka Mayandit County ka ta dan chagwar nyet dang diok chaga na ka je bu kon dial tiga ngach ano kan gwar nyeti na ka gatet ne de kon chare realeka ano dere kwen ta dana chagor ka je chawar ga me chagor la condemnation letter ka ta dana chagwar nye dang diok tetel tetchiga de ni Chakanaga ma per use karumbek Mayandit highway one me a violence kashimagwa ka gor jeno de ne ko nak ka de ka gor amdana chanak ay nyamariang chan nya bong manyang nya kwang en bon so ne iti kanang dokren konen cha tin chanak chinere konte ka Mayandit County chiga nyar lunge chiga gach kije loidin che jat kare ga dan chi tuok can we demand justice can it kon chanak family and togor can obani kon nakana baka gor chalka authority tintere we come up here and they can investigate can it nakana tini they can go brought to book so they can nang gwalok on the same note she found Ramadan Lakwar ke commissioner Mayandit County Honorable John Matip Galok the sincere gratitude to the government of Maper chijiti ko de kan neten kondin chen anak de kan gor kan ode ka civilian de kan kagang lat kan no nene ajalo an midire long ajana on behalf of Mayandit County government can we with heavy heart we extend our heartfelt condolence to the families who lost their loved one during this tragic incident. May their memory comfort us all as we mourn their soul, and may Almighty God raise their soul in eternal peace. So, Jolin kon magwasame ajen madana chi tuok. Ko cha gwar nyiri di yanak kanaka kan wane to tawde chi anen tone. Naka wane jani. So na me mi shoda lat mi de kon dial tege ngitin just lo aje long ko dong de gwan wade connection mi shali ngono gwasa me men bu kona ngach nyok kur cherom dar chal ke kal jak payam kuru kona county ana ka United State rega me to ka bintiu kam SPLI wo kene SSPDF right now kur mo jatin ngoda ba report ke full detail ban je link ko gwaten be jawdo den ban link gwasa me inatin kontin ala de SSPDF dara shwal kamo iya panal waje tega gat pangak kimwen pangak ila de SPLI wo de chop ko korjen bakkel wi de ngwan jala de oken chigati ai charudin to kume SSPDF ke chiga surrender jikana to baloke deni bari forme bana jilin kel ka do bram je to ko ja ko de konti ka ngin mirong ano what exactly happened what the rana chireke tokten michine kon chiga surrender ban jilin gwa ka je report me ko de konti ka ngin mirong lemu je ko biya ka nywa kane ko ken ne de ti kane de kontin chala do shitiai
chika tia ga chika we ga kuma kirma yadit na me amila rode ke me chituok me de kon dial tege ngitin ke report dana chano god diality ki ngwanen yenga ti waken ka god pangak teacher la do ken chika we ka kuma kirma yadit ando badanan je ka kuma spela yo gwasa me kaman chalat waken chikan logo no buga teka spela yo kan dini ti wa kai dini spela yo ne ri chukko korjen bakali dun wan ilaga duar ka fangak en chalka payet kini fangak waken jen ga kuma spela yo chigren mat malaysia ne ta tin chalka gwelek tirai ke major paromi jena kwere dit ka general men gor general johnson lun ko general johnson lun jaram danan din jen general johnson lun tabo kan dina to teme wati pingu mi chalka john padal wach ken tun mawiye kan wacha galur kan tat ki agole force chi major general paromi agwe shagalur ka fangak fangak commissioner batetin call guy tetin ka tit SPLA maji kana kwade ni SSPDF ka division 2 major general majok michael chan tetin ba kana to shi kan ladno shi ka kuma SPLA wi shi kan banpin ka jodan chalat shi gro mat kuma ke de ni SSPDF ke kuma SPLA maji ai shi kala do ko lodin ke lew bigata kel ka tat kel ki agwelek force so na me amila ro me de kon dial te ngaitin ano shi ne telan werti chika tia ka chika we ka kuma no rai ke kirma yadi chermenen kon mo gwasme ngai kon diala na tiaska ke siasa shamat la ja gorgano ba ye sias ko yen chi ability ka ngai ko ne da to bu target me chang me dan kon diala ngaje no tet panken ne ka chi no na ga je ejen 2025 but in your corner parojen liya yedana ci to ka gat fan gak ci ma ngai corner so right now na ma mele rode ci ne kon ta fan gak ci tanin ci ga tiai de de korjen bakari dun wan but chaw report de ke de ni kida te which SSBC and a catch ngai corner tur pan pai corner gwad ma kan tur ken tele only 164 tin corner cha report ke ci tiai then na mele rode tama so no mo me de kona ngach me jine kon ci gujian ci gwe ka ku mete ni lo jirin mate du mi da chicken tai da ne shina yi liwe gana parwich me gan were me yai ke kam keli me na ka ke tet so right now charin mate ka dom ku ken no ken yar ken ka so no me le rode jordan gwase me ler mi be daro chalka ma ayot ler mi paiben ba chala do no ayot cha ko in kwer mi jidide bon SPLA mayo bon SPLA mayo mene pinya Dr. Machaten chala do shi commissioner mi jidi ci kana kwan and commissioner mo shwale honorable Reg BL Majok cha kwanya la kwer ayut kanti jende wadana chiro lar no mo chawar gamo chaja gor edeni SPLA ayo ano chawude me chaja kwan be nywa yakelen turde ko biya tega ngajeno nga harama me michalka me and woda la kwer ndana cha kwanke ku ayut bikon di altika ngeje ka do badana cha kwanke je ki ngum kwanke je na mo bana je ngach and go de kontek ngin gwatin wuda me ajen wuda dana cha kwan wuda me cha kwan ajara dana cha kwan la commissioner right now ka ayut men cha kwan bon SPLA ayo kalwanga dana cha kam wude shwal kame na tanelo yet no so cha kwan lo ram kelan tam bewe ke bete la kwer warga en cha gor jagwa me be nyoga yekel bo non warga moni podi en yalti ke ngitin no warga mitedi cha goro kume marwaike Dr. Macha so warga me menen kon mo gwase me jen warga dana cha ngun ke cha gwar pin en wo cha tan ka cha wudo mo cha ja kwan en wo bala kwer ka jo cha lat gwase me appointment dung honorable Reg BL Majok la commissioner pa kwan dung ayut county jonglei state
chikala no ke power dan cha kam ke no chikala do ne cha honorable Riek Biel Majok chaja kwan la commissioner lieutenant ke honorable Oyed Nathaniel Parino electing chairman ka commander in chief ka kuma SPLIO kana chicken honorable Riek Biel Majok chikana kwan la Ramadan and la commissioner right now shari pora mo chaja la de ken no kata dana de kon lingaje and right now and wuri shalka mo Riek Biel Majok je la commissioner tamaka Yot County neting maler kan talwam di top kana kakam kana Nathaniel Oyed kana first by president Dr. Machateng no kana diala ko kena content tere kuma ka swela yo ko shigram jidi kana kwani so na me ajana an gorno de yana nyakel ke de kono nyakel ka kwiler kon lat korodian bana tikinga jeno ne kur jatin re wit ka South Sudan right now chetu milling economy wala cha jojo gwano chala do ne tun wan chika podor shalke eastern kana western Equatoria ka kur kon lat korodian ngai kon mi to boga jongle chala do more than 60,000 people chika pot jang chika pot ke chin wer chika pot ka content diala kon tegatin so de tiga de lat korodian ngai kon no kom je togla tigrik tun wan humanitarian ne ko la lok la atu bala kana tel ano tiga de lat korodian tama na me da la jen report am de kon ngi jen gwasme ana bana de je kala rodian ana bi atakaman bye bye